agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje wo dukurikiye muri kano kanya nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ni zimwe mu zihangayikishije isi n'u Rwanda rurimo. By'umwihariko mu rubyiruko izi ndwara usanga ziyongera umunsi ku wundi. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri zimwe muri izo ndwara, tukubwira ibimenyetso byazo ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Dushobora no gukomera cyane hakavamo ibisebe binini, cyane cyane igitsina cy'abagabo ho atayivuje kare gishobora no gucika rwose. Uwo ni Beate Nyirabititaweho, umubyaza akaba by'umwihariko anatanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere mu ivuriro Karame Specialized Clinic ryo mu mujyi wa Kigali. Ni ivuriro ry'umuryango Raison des Femmes. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ibimenyetso byazo ndetse n'uburyo wazirinda. Mbere yo gutangira ariko reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakire Beate Nyirabititaweho, umubyaza akaba by'umwihariko anatanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere mu ivuriro Karame Specialized Clinic ryo mu mujyi wa Kigali. Iyo tuvuze indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ni indwara umuntu yandura kubera ko yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Imibonano mpuzabitsina bakoze badakoresheje agakingirizo, iyo niyo twita imibonano mpuzabitsina idakingiye. Bivuze ngo uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina ariko ukaba ukoresheje agakingirizo, hari indwara zimwe na zimwe byakurinda. Muri izo ndwara rero twavugamo nk'ubwandu bwa virusi itera sida, tukavugamo mburugu, tukavugamo umutezi, chlamydia yo ni mu rurimi rw'amahanga ntabwo twamenye ikinyarwanda gisobanutse cyazo neza, tukavugamo trichomonase, tukavugamo genital herpes, tukavugamo na chancremu cyangwa se uburagaza. Buriya rero kugira umuntu yivuze kare nuko yamenye n'ibimenyetso by'ibanze cyangwa se ibimenyetso mpuruza biri bumwereke biti ushobora kuba ufite imwe muri za ndwara twavugaga. Nk'iyo turebye indwara ya mburugu, twavuga ko iyo ishobora kurangwa n'ibihe bimenyetso kugira ngo umuntu dukurikiye nabyibonaho nawe yihutire kujya kwivuza. Indwara ya mburugu yo ni indwara mbi kubera ko izi ndwara kenshi n'abadamu bari kubyara bazanduza abana batwite. Iyo ndwara rero ikunze kugaragazwa no kugira ibisebe cyangwa se udusebe tutababaza ku gitsina, cyangwa se ukagira ibisebe ku mubiri, mu biganza cyangwa se mu birenge. Ishobora no gutera ingaruka umuntu atamenye, akaba yazagira ikibazo cy'umutima cyangwa se akagira n'ingaruka ku bwonko. Hari abantu usanga barabaye paralize, nabyo bishobora guterwa no kuba umuntu ativuje kare iyi ndwara ya mburugu. Umutezi wo rero ukunze kugaragazwa kenshi n'amatembabuzi asa nabi cyangwa se amashyira biva mu gitsina. Hakabamo kubabara cyangwa gushya mu gihe ari kunyara. Noneho ku bagore harimo kubabara mu nda ibyara, mu kiziba cy'inda. Aho rero naho uyu mugore agomba kujya kwipimisha hakiri kare. Ku mugabo habaho no kubyimba udusabo tw'intanga. Ku bagore iyi ndwara y'umutezi ishobora no guteza ubugumba. Ni byiza rero yuko utwumva wakwibonaho ibi bimenyetso yakwihutira kujya kwa muganga bakamufatira ibizami bakareba ko nta mutezi afite. Hari ibimenyetso uba usanga bishobora kuba bihuriyeho wenda n'abagabo n'abagore, benda abagore wenda babyihariye. Kuri indwara y'umutezi ubwo bya bimenyetso bijyanye no kwihagarika ukababara, ese n'abagore bahura nabyo? N'abagore bahura nabyo rwose. Ashobora kujya kunyara ntizize zikaza ari duke ariko n'utuje natwo tukaza tumubabaza.
hahandi nawe ashobora gusakuza kimwe n'uko umugabo nawe byamugendekera gutyo. Ikindi kuriya kuzana ibintu bisa nabi mu gitsina ari ku bagore ari no ku bagabo bose bibabaho. Tukivuga mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hari indi ndwara yitwa chlamydia. Akenshi nta bimenyetso ikunda kugira, ariko ushobora kubona ibintu bisohoka mu gitsina, kubabara mu nda yo hasi cyangwa se kubyimba udusabo tw'intanga. Murumva ko iyi chlamydia ijya gusa neza n'umutezi. Hakaba n'indi ndwara yitwa trichomonas. Trichomonas yo ibimenyetso byayo nayo ni ugusohora ibintu byinshi biva mu gitsina by'imyanda. Ushobora kuba ari bya bindi twavuze by'amazi asa nabi cyangwa asanuka cyangwa se y'umuhondo cyane. Noneho no kugira impumuro mbi mu gitsina, kuryaryatwa no kubabara mu gitsina cyangwa se kubabara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ari ku mugore cyangwa ari ku mugabo. Hakaba iyindi genital herpes. Iyi yo ibimenyetso byayo ni utubyimba cyangwa udusebe ku gitsina cyangwa mu gitsina, kubabara cyane mu gitsina, kuryaryatwa, umuriro, umunaniro cyangwa se no kumva utameze neza mu gihe ibimenyetso bikiri kuza byayo. Hari n'indi rero yitwa uburagaza, nayo ugira udusebe turyana cyane ku gitsina, dushobora no gukomera cyane hakavamo ibisebe binini, cyane cyane igitsina cy'abagabo bo atayivuje kare gishobora no gucika rwose. Muri rusange rero hari ibimenyetso twagiye tubona zino ndwara zihuriyeho. Uyirwaye cyangwa se ubonye ibyo bimenyetso ntabwo wavuga ngo ndwaye cyangwa ndwaye, ahubwo ni byiza yuko ujya kwa muganga kugira ngo barebe, bashobore kumenya mu bizami bagufata bamenye ubwoko bw'indwara ufite, kubera ko twabonye ko hari ibimenyetso zigiye zihuza. Ibyo birahita binanjyana ku bantu usanga abona ibyo bimenyetso akavuga ngo agiye muri farumasi kugura ngo imiti. Ese mu buryo bwo kuzivura imiti ntibitandukanye ku buryo wa wundi ugiye muri farumasi ubwo akoze amakosa? Umuntu utangira kwibonaho ikimenyetso agahita ajya muri farumasi ho aba yakishe, kubera ko ushobora kunywa umuti w'indwara utarwaye. Noneho iyo uje kurwara ya ndwara rero kandi waranyoye umuti w'indwara utarwaye, n'ubundi ari ya ndwara ntikize, uremye n'ubudahangarwa bw'umubiri kuri wa muti, n'ubundi nuyirwara wa muti ntuzakuvura, bizasaba yuko ushaka umuti wisumbuyeho. Rero ni byiza yuko umuntu akibona ibimenyetso cyangwa akiyumvamo ikibazo yajya kwa muganga. Farumasi nibyo zirahari, ushobora kujya kwa muganga bakabona indwara bakakwandikira umuti ukajya kuwugura, ariko uwandikiwe kubera ko babonye indwara. Muri izi ndwara rero tuvuze hari izindi tutavuzeho, nk'indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B, nayo iri mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ndetse na kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri y'inkondo y'umura hari igihe abagabo bavuga ngo ntabwo tuyirwara, ariko buriya umugabo wabonanye n'umugore ufite kanseri y'inkondo y'umura aba afite iyo virusi ya kanseri akayigendana kuri we, kubera ko nta hantu izakurira nta kibazo izamuteza. Ariko umugore bahuye, umugore bakoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye ahita ayimusigira, kubera yuko we arayifite nubwo ntaho gukurira ifite, ariko najya ahandi ku mugore arahita ayimutera. Bivuze ngo rero nayo tugomba kuyirinda. Hanyuma rero tukaba twatanga n'inama ku buryo bwo kwirinda zino ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Inama ya mbere ni ukwifata. Inama ya kabiri ni ugukoresha agakingirizo. Indi nama ya gatatu ni ukwipimisha hakiri kare igihe wabonye kimwe mu bimenyetso twavuze haruguru. Indi nama ni ukugira umuntu umwe mukorana imibonano mpuzabitsina, kuko nabo umwe muzaba mwaripimishije, nabo umwe azaba ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe, nabo umwe azaba ari wa wundi wateguye ko mugiye kuzabana. Byanze rero kwa bumwe byiza no kwakoresha agakingirizo kugira ngo wirinde za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ndetse unazirinde uwo mubana cyangwa uwo muzabana. Indi nama, ubwo wasanze muganga akagusuzuma ni ukukuvura hakiri kare. Byaba byiza rero twese hamwe turwanyije indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyane cyane ko twabonye ko zigira ingaruka zitari nziza. Mu bijyanye no kwivuza izi ndwara,
usanga hari igihe umupatina umwe aza akivuza nyamara mugenzi we nawe ararwaye wakumva ngo yakize yanyweye imiti ariko n'ubundi ntazajya akira agahora n'ubundi ahora kwa muganga ngo byanze gukira ariko nyamara ativuje undi mugenzi we. Twavuga ko mu bijyanye n'ubujyanama bwo kwivuza izi ndwara ku bantu bazanduye inama ari iyi. Murakoze. Inama twatanga ni uko umuntu wasanze afite imwe muri izi ndwara twavuze zandurira mu mibonano mpuzabitsina, bivuze yuko nituvura uyu muntu wenyine waje, umuntu bakoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye waracyayifite ndetse ari no kugenda yitanga mu bandi niba atari we wenyine bakorana imibonano mpuzabitsina. Rero inama ni uko uyu muntu yajya aza asanze yaramaze kuba afite iyi ndwara, akagenda akazana na wa mugenzi we bakoranye imibonano mpuzabitsina tukamupima tukareba koko nawe arwaye, twasanga nawe yarayanduye tukamusaba ko azana na mugenzi we wundi bahuye kugira ngo turandure cyangwa turwanye burundu iyo ndwara. Gusa hari ikibazo kimwe kijya kibaho, ugasanga nk'umugabo yayirwaye cyangwa umugore yayirwaye agatekereza mu mutima ngo mbese nimbwira umugabo wanjye ko mfite iyi ndwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, turamutse tujyanye kwipimisha bagasanga ntayafite, byagenda gute? Yahita abona ko namuciye inyuma. Kandi rwose pe byakabaye byiza wirinze nawe ukamurinda, kubera yuko niba usanzwe uyifite kandi ukaba uzi ko mubana umunsi ku wundi, nawe wamugira inama yo kuza hanyuma tukabavurira hamwe. Kuko niba tukuvuye wenyine n'ubundi uragenda wongere uhita usubizamo iyindi, bizavaho uvuga ngo imiti bampaye ntabwo yamvuye kandi twe turi kukuvura, wowe uri kugenda ugashyiramo iyindi. Ni byiza rero yuko rwose usanze ufite imwe muri izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, wabwira mugenzi wawe mukorana iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye, nawe akaza kwivuza. Ubwo no mu gihe akiri kwivuza bakenera gukora imibonano mpuzabitsina bakirinda bagakoresha agakingirizo. Birumvikana cyane kubera ko niba ari ku miti y'iyo ndwara kandi yandurira mu mibonano mpuzabitsina, iyo wongeye gukora iyindi mibonano mpuzabitsina idakingiye kandi uri ku miti, n'ubundi ni hahandi uba wongeye gufata ubwandu bushyashya bwa ya ndwara. Ni byiza rero yuko igihe uzi ko urwaye, igihe uzi kuri ku miti y'iyi ndwara runaka bagusanzemo yandurira mu mibonano mpuzabitsina, igihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina wabaye wikingira kugira ngo utongera gusubizamo ubwandu bushyashya. Kandi ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye n'izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye twahisemo kukubwira muri iki kiganiro. Mu biganiro byacu bitaha tuzanagaruka by'umwihariko kuri virusi itera sida ndetse na kanseri y'inkondo y'umura. Ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, ni ukuvuga 8011 w'uwo muryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakira na yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiwe twabanye kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njye gutegura iki kiganiro nkaba nanakikugejejeho nitwe no saha umugisha Mr. Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntago kica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.